Hayırlı keyifler, hürmetli tamaşaçılar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, hayırlı bayram kechasi bilan sizde barchamizni da sizden yaratgan tamaşaçılarımızla yangi yilning birinchi kunlarida shu muhabbat san'at melasida ko'rishimizga cheksiz shodmiz. Isanmisiz? Здравствуйте, I love you. Fantastik. Shundan da jamoat aytganimizcha o'zgan 14-yil ot yili bo'ldi. Bizning tatar xalqi shundan da jamoat ot kabi ishlarga yarata. Ot ustunda bo'ldik, ot ostida qolmadik. Allohga shukr. Shuning uchun o'zimizni zo'rlab olqishlab olaylik. Endi bu yilgi yil Allohga shukr jamoat kutib olgan, ham endi shundan da boshqa yillarga qaraganda tag'inda yaxshiroq bo'lar degan niyatda qolaylik. Sariq yili, gaja yili, shunga ko'ra da yurt hayvoni iti var, sütü var, jini var. Şuna göre Allah'a şükür. Sarık yılı, gece yılı en yaxşı yıllardan birisi olsun. Hem de şundan da rahatlanıp işlerge yasın, madur edip yaşarge yasın. Akşalarınız küp olsun, şu akşalarınızda koyarga bilmişe intigip, tilmirip yokuz üstünleri ütkerseniz yararıyor. Şundan da dostlar, bayram. Bugün indi oyun külkü, jırmın, barısı da birge örilip barır. Haydi söylevçileri pek köp bulganlıkta men köp söylep durmam. Şuna göre bugünkü tamaşanın alıp baruşusu, alıp qaytuşusu ekonomisi için tavatı buhaltır saskıladı Uğranligi Javit Shakirovski. Haydi birinci artistimizni qarşı alamiz dostlar, saqlamiz turunda. Talantlı yigitlerimizden birisi Rifat Zaripov. Hayırlı kişiler isenler misiniz Javit abay? Здравствуй, pожалуйста. Здравствуй. Sahna seniki. Rahmat, bek zo'r rahmat. Hayırlı kiş isenler misiniz hürmetli kazanlılar, kazansızlar, abilar, apalar, iniler, singiller diye isenler şigeli. Salavat abi bulsa isenlerken bulur iken işte. Kızlar, kız bulmağazlar deyip. Biz teş salavat abi da kilgen iken. Gafayı teki salavat kiş. Ucuz olda oturayken. Min bir de bula yetirge tiyiş tügleyim. Senaryo bunca Javit abi yettirdi. Benim gayb yok bunda. Mene hürmetli tamaşaçılarımız, biz endi şuşulay matur ettirip şuşunday konsertlarga jıyılgaç, şuşunday bayramlarda jıyılgaç, artistlar bolsa endi kelip çıgalar da şulay yok. Nek bizim zaman endi. Hayırlı kiş isenmisiz bayramlar bilen sizin dip aytırga yaratalar. Men de bugün bayram bilen dip aytmakçıyım. Nindi bayram ekenini bilmeyim. Birer bayram var mı bugün? Yok. Yakşembe bayramı. Yakşembe bayramı yar. Hatta belki benim sırada uğrunsuzdur indi. Bugün nindi bayram deyip sırap turu. Yanvar ayında yangi yıl bilen bayram bilen başlanıp gitti. Bizde bayram bitemeymi. Künde bayram, künde toy. Mana dekabr ayları, noyabr ayları, oktyabr ayları bayramlarga bek boy ay. Mana 1-oktyabr ülkenler günü bilen başlanıp gitti. Ondan uzun uzakta ötdi. Uqtuşlar günü, falanlar günü, povurlar günü, eniler günü, noyabr gününde mana yangi yıl günlerine kelip jettik. Hali ülkenler gününe şu matur binada Filarmonik konsertlar zalında bizde yaş artistlarla gına jediler da konsert koyduk. Yaş divindi bala şagalarını kimge akşa türlerge tugul. Şularını jediler da keldik rahatlanıp konsert koyduk özebişe. Hem indi anda şuşunday parlarga, şuşunday ülken yaştagi parlarımızga bulekler ileştik. Munda da vardır, hazırda bugünkü zalda vardır şunday parlar. Sırayım hali. 50 yıl birge gımır itip altın toyların bilgilep ötken yaş parlar var mı zal? Ey yaş parlar tugul indi. Normal negine parlar var mı zalda? Bulekte birimin digen 54 yıl. Bulek 50 yılga gına beyt. 54 yok dey. 54'ke bulek yok. Yok gadette bulmay turganlar ya. Elbette şulay, bu bilemedin 50 yıl birga gümür etken parlar kelin. Mene rahmat, bu bara bir bulek berabız sizge, buleksiz kaldırmayız. Elbette soraganim 50 yıl birga gümür etken parlar yok mu zalda deyip. Yok ikenim bilemeydi. Bir apatırıp bastı da 58 yıl bolsa yaramayma dey. Tem yarayın o bulegi 50 yılga gına deydi, men tanda da katıldım. Mene ul bitinde 50 yıl birga gümür etkenden soň ınıklar bula, ınıkşıklar bula, evi bilen babay bulasın indi. Mene bir evi bilen babay özlerinin 50 yıllık altın toyların bilgilep öter için oğuldağına özlerinin bütün kurşilerin, tuğanların, dostların, bağların jigandarla özlerince matur ettirip zurlap altın toyların bilgilep ötkenler. Bir 4-5 saat bayram etkenden soň kurşilere kirip gitken, tuğanları qaytıp gitken, bağları taralışkaç, evi bilen babay ikisigine ide kalganlar da indi evi isteller jiyiştirip biri, babay televizor qarap yata eken. Onlar ikisi de jiteklenişip özlerinin yıkı bölmelerine kirip yatkanlar da babay sırası hırlap yıkıda gitken, evi uylanıp yata eken.
Ey, bu gümür digenleri ağım su kibik eken. 50 yıl bir Selim'in bilen gümür etken biz. Köpmü balalar terbiyelep östürgenbiz. Köpmü dünyanın ağın, qorasın keşkenbiz. Köpmü rahat, köpmü mihnet deyip uylanıp yatkanda babay tağı da hırlay başlagan. Ebi tözmey babayga tırtayken. Hırlamalı. Baba indi nerse. Dur ali, dur. Baba indi nerse deyip uyansa hırlap yatmalı. Hatırlıyorsun mu? 50 yıl elek bizning bugungi kun qizil to'y kuni edi bitti aytadi ebi. Baba indi hatırlayım. Ey Salim hatırlayım deyip kine yatma. Hatırlasang şul. Sen bit to'ydan qaytib yatqach, menga birde orting bilan burilib yatmaganing deb aytadi. Baba indi optirab qolib, "Sen nishik yatqaningsan?" deb so'ray ekan. Ey Salim, sen bit meni ışıqlab, qışaqlab, irkelep, nazlab qina yiqlatganing degach, baba indi akrengina burilganda abining üstüne yumshoqqina aytib o'zining qo'llarini qo'ygan. Abi hamon uylanıp yata ekan. Qarali Salim, sen bit meni qışaqlagandan so'ng bitlerimden de ubetirgan qadating bor edi ekan. No, baba indi bayram üstüne bayram olsun deyip o'rilganda abining bitidan ettir birini o'bib talgan. Abiga hamon jetmey. Hamon qitiqlanib yata. Qarali Salim, sen bit menim bitdan o'pgandan so'ng quloq ishlaridan da tishlaytirgan qadating bor edi ekan. Babay bu sözlerini işitkende bütün halin jiyip pastilden sikirip turganda aksi bölmeden шығып da ketken. Şol vakit abi akılına kelgende, ey qartjular, özümning necha yıl gımır etken Salimime şunday sözler aytırga yarıymını. Şayardım gına Salim, şayardım. Kir yat degeç. Babay aytadi, yağında yok, tashlim degeç, tashlim, protezlarını kiyip kiram deb aytadi. Siz birük meni dürüst anlay ko'rig'iz endi, пожалуйста. Men sizga birigizga da protezga qolag'iz deb tilawim tugul. 50 yıl birga g'amir etgandan so'ngda, 75 yıl birga g'amir etgandan so'ngda bir-birigizda muhabbat yo'qolmasini, baqit yo'qolmasini, yumor hissi yo'qolmasini deb aytasi kela. Mana bizga da endi 75 yıl yaşarga nasip bo'lsin deb tilaydirim. Endi menda uylandim bit hali men. Eshitganingizmi yo'qmi? Rahmat. Yara olay. Artık zor şatlıklı haber tugul. Kim ilenmegen, kim kevge çıkmagan indi. İlendim dibinde nikah buldu. Nikahta minde buldum. Eni etti de oğlum kelindi dip. Eniga karşı kelip bulmayındı bardım. O şuşu yaşıma jetip şunu bilmegenmi. Nikahta kiyev yigiti bilen kelim bulurga tiyiştir degen uyda başıma da kelmegen. Onu uylaganıyım etem iki yaklapta tuğanlar jıyla da Mulla babayını şakıralar da Mulla babay nikahtaga sokuy da şundan soň yaşap gitebiz dir deb uylaganıyım. Olaygana da bitmeyken el ol. Eller indi 10 sözler ettireler. Kulga kul tutunuşup, şuşu turmuş ittəşim bilen, sıngı suluş, turmuş ittəşim derge yaramay dedi Mulla babay. Turmuş ittəşim demegiz, turmuşta ittəşler köp bola oldu. Kim? Halal jifiti deb aytigizdi, halal jifiti. Dem yaşı turgan xатын halal jifiti bolsa, yeri turgan qizlar haram jifitidir indi alaysa. Yarak keriga soqqalab oturma, özüňe nikah ukurga keldim dey. Metem yara aytdim ise qaytdım, şayardım ona. Biz indi ul bizni bilmegen, biz onu bilmegen Şehit Mullaga ışanıp tapşırmadık. Özü bizning yaqin dostumuz Ramil Hazretni şakırdık da. Ol indi bana bütün guruf gadetlerin, yolalarin beyne anlattı. Rifat baştan uçuraşqaç tanışı bola. Onlar tabın артына oturgandan soň bir yarım saat vaga Selim nikahlıqlığı turunda. Ondan Qur'an okula, ondan indi bir-birigizge algan böleklerini berişesiz. Ondan bir-birigizge iman kelimeleri aytib, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah degenden soň bir-birigizge vaqda 10 sözler aytasiz dey. Etem ondan soň narsa bola. Ondan soň duo qilamiz da yaşay başlaysiz, syo dey. Etem jingil ekan. Etem Ramil qaralı, mene bütüney bir gaybat baram, etem vaqasında söyle, Qur'anında oqu, bulaklarında berişik, tanışık da, пожалуйста 10 sözügini ayttirmeli men aytam. Menim turmuşqa bütüney başqa planlar, nişegende deyim, aytam mene sena 1000 so'm akşa. Rizalaşdı. Yana Qur'an boyunca yaraydık. Mene, hele men yana Qur'an özüm de okumadım 2015'nikinde.
Мәжіліс моторғына әйбәткіне башланып кетtiğinde, tanıştıkta, вағазда сөйленді, Құранда оқылды, шай ішіп отыра башладық, бүләкті беріштік. Мәйтем, бітті ақыры бұл, все, дұға қыламыз қазір. Шай ішіп отырдық та, Рамил айтайық, Хазірет, әйдәлі кеяу басалы дей. Мәйтем, басым әлі, бұл мені мақты ақыры. Тұрып бастым да, әйдә Рифат, болашақ халал жіфетіңе ант сөзлері әйтті. Мәйтем, не іштейсің сен, біз бет сенің біле сөйлештік. Yok енді, Рифат, аның ғырып ғадәті еласы ұшылай, әйтмеші болмайды. Но bütün туғанлар қашында талашып отырып болмай бет енді. Басқаша айттым енді. Көптен күтілген мезгіллер жетті. Шушыны ғына күтіп отырған ем дедім. Рахмат хәсіретке. Ішімнен хәсіретке дедім. Қырайдағына отыра бет. Ант дедім енді, риза дедім. Анлар енді шай ішіп бітірдік те тұға қалдық та урамға шықтық. Урамға шыққаш Рамил қырына келдім да, мен айтам, Рамил, не ішледің сен? Біз бет сенің біле сөйлештік, мен айтам, мен бет сенға 1000 сом ақша бердім, неге айттырдың? Но Рифат не ішлеймсің? Извини, ғафу ет, хатының көбірек берді беттей. Хатын половина мишар, половина татар. Алдан 5000 беріп, уже сөйлешіп, құтлап қойған. Әйттіріге деп. Әлі тойда енді өзі біз шәгіне қазанда зорлап той ұзырдық. Кім гіне еуғи да артистлар көп келген енді. Анда кім гіне еуғи, анда Хәния еуғи, Айдар еуғи, Салауат абай еуғи. Салауат абай келдінде құтлап кетті, ұстазы болғаш. Міне оригинальный сөздер айттінде, қазірге хәтлік есте қалды. Шуны ғана ойлап берем мен. Рифат бір оригинальный бір сөз айтам, есіңде қалдырды. Тойның екінші күнінесі сразу күйеуінің көз ашылашақ, келіннің тілі ашылашақ дейді. Шунарға төзіп, рәхатын көріп, башыңа каска киіп яшайында дейді. Оның сөздерін естен шығармайбыз, шул сөздерді яшайбыз. Әлі менен сұрай, Рифат дей, сіздің яшыларың өтінде түрліше болады, мәхәбәт, сенің чексің, яратып ейләндің, мәйтем ішегенде. Но, по любви ме, по любви ейләнәсің ме дей. Мәйтем, сол таби білмеймін де, по любвидір ме, yoqтыр ме, но атасы по любому дейді мен айтам. Уже вақыты жеткендір енді. Міне, шошы мәхәбәт темасына кіріп кеттік те, мұнда енді мен сөйлесәң ұзын ұзаққа кетем, мұнан уже қышқырып башладылар. Мен енді шойарам да, жырларға да маташам енді өзіне көре, шыққан біріне жырларсың да деділер. Жырлап маташып тұрмаймдыр енді, әйме? Керек. Жырлайм мұны? Олайса, міне, бұйыл программаны әзірлегенде Айдар абы Темірбаев деген кіші меңа шылайық ердем еткен енді. Бір дәртлерек кіне бір жыр жазып берген ие. Бұл, меңа бетін әзіне дәртлі болса бір ұрында ғана басып тұра алмайм. Секіріп бейсі келе. Біттен жер қышытына. Міне, әлі біз 13-14 декабрь күнлерінде 12 концерт азалында өзіміздің сольный программадық телевизия нәрселер тілінде өзіміздің концертini қойдық. Оның сәхнасы тағы да зор. Бұлай ғана өзімгіне басып тұрмасқа деп сәхна бойлап кеттім, секіріп, құтырып, жырлап ерем. Алда бір апа меңа қарап, елмайып, күліп қол шауып отыра. Мен айтам, бұл апаға ұшады ақыры. Яқынырақ келдім де, апа нешек деген ем, бұл меңа дей. Айтам, тоқталы, жырмы мен ме? Конечно сен дей. Айтам, апа жаным, нешлеп бұлай болса, неге бұлай болды деген ем. Балақайым, нек секіресіңсің сен бұл жырыңда? Жырыңның сөзлері мұң су бет дей. Яшілік білен бек иқтибар етіп тұрмағамы сөзлеріне? Кейі дәрті болғаш кеттім қазір бейіп. Міне бұл жырны қазір сізге де жырлап күшеттесі келейінді. Бұл жырда секірегем екен, секірмәскәмі, бейіргәмі, беймәскәмі, жырларғамы, жырламасқам екенінде сіз бейелерсіз. Шундай сәйіррек кіне жыр енді бұл, сәйір болмаш орны да жоқ, исімі өк. Яратмауың білен, яраттырдың деп атала. Тыңлап қарағыздар, кеттік айда. Ой! Yaratmağım bilen yarattırıp Oynamaşı zini kargıslerde Sinigine uyulayım irtelerim Yıkım kaçtı uzun kişilerden Yaratmağım bilen yarattırdın Seyir yarattı Senin işlik üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Yaratmağım bilen yarattırdın Seyir yarattı Senin işlik üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Normal mı? Bayır! Yaratmayım deyip üzün deşmişe Yeri senlik koman kıttırıp
Yaratmasam tutma meni beylep Yüreğimden esir ittirip Yaratmağım bile yarattırdın Seyir yarattı Senin işin üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Yaratmağım bile yarattırdın Seyir yarattı Senin işin üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Sikirge yaramay mongsujar Meni mıhalli belki bir ağlarsın Yürek tavışımını işitsen Bugün yaratmasan yaratırsın Özlüp sigenimi sen bilsen Yaratmağım bile yarattırdın Seyir yarattı Senin işin üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Yaratmağım bile yarattırdın Seyir yarattı Senin işin üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Senin işin üzüme baratımsın Vazap min amını da yarattı Vazap min amını da yarattı Rifat Zaripov. Bek zo'r rahmat. Allohning rahmatlari bo'lsin. Bek zo'r rahmat sizga. Bayramlar bilan sizni. Rifat Zaripov. Ilfar Qayumov. Rifat Zaripov. Şap. Молодец. Talantlı yigit. Allah'a şükür cemaat. Şunanda kişi ilengeni bilen maqtanı basıp duramı? Onun bilen maqtanırga tügül cemaat. Yaşı anlıysan, min de yigit şağımda birinci tapkır cemaatimi Zülfiye'nin kulun sırarga vardı. Dertli şahtı. Bunlar yitip güne turgan şah. Ateş. Töşçüden sıradım min aytam. Kızını bilesin mi yok mu? Конечно. Первый парень в деревне один дом. Birdiler. No min gitkeş töşçüler sadip aytadi. Zülfiye, kızım, көңіліңе оралма, күйеуге қарап тұрам, басқан жерінде тік тұра алмай, құрты бар кебек тұя, ширри түгіл мекен деп айтады. Андай хәлләр болды енді, ол үйләнішер алдынан тігі көшіға келіп әйткәнләр енді, сіз қызыңызды кімге бересіз, аны бейт, яш қызлар артынан шаба деп әйткәнләр, төші мен айтам, сендер сәдеп жауап бердің, әйттім, итлер де машина артынан шаба. Qaysı etning mashinani quvib жетіп үрүл артына отырғаны бар деп айттым. Аллаға шүкір жамағат, мына жаңа жылдың 4 күні озып кетті. Кім нәрсе білән шүғылленді шу арада. Аллаға шүкір, мына әлде мен айтам шу махаббат саңғат бинасында күн сайын тамаша, күн сайын рәхәт халық жиыла, көңіл ашабыз. Аллаға шүкір, ашаудан әз генә булса да арынып ялайтып тұрабыз, Достар, қайсы бірде балыққа үйріге ярата енді. Бірі менің 2 достым бар енді. Алар ауылда тұралар енді. Алар балық тұта енді. Балық тұта, балыққа барғандар. Бірісі сілеушінге балық тұта екен, бірісі қомырға. Қышқы балықшылар енді аңлайлар. Теге досты сұр екен, слушай, қоян алдың сен сілеушін, бұндай салқында. Жойлығына деп айтады. Міне 220 вольтқа тығасың проводты. Екінші башын жерге тығасың, сілеушіндер өздері шығалар деп айтады. Бір атнадан соң ұшырашқандар да тегілер. Тегінің костюмінде синяк. 100 мұрды жемірік, пырат нәрсе болды. Сенің сөзге қарап, сілеушін ізлеп, 220 вольтқа проводтың бір башын тығып, екіншісін жерге тықтым, бір сілеушінде шықмады. Аптырағаш, міне высоковольтный линияға мініп, үзіп, 2 шыбығын жерге тыққаным, шахтерлар келіп шығып, жемірділер мұрдыны деп айтады. Зор деп рахмат, ұсар бәйрам білә сіз дайынды бәйрам сахнасының түрінде шынында талантлы егітлер, талантлы яшьләр, аларның шығышлары көңілге рәхәт. Шуңа күрә алқышлап қаршылайық әле. Шондай егетләребезнең берсе Данир Сабиров. Жавит Шакиров.
Qортайса да балалар кебек инде Хамат. Китик бергәләп дуслар, сәлам рәвешләре белән башлыйбыз былтыргы программадан. Борынгыдан килгән гадәт, исәнлекне сырашу, гомерлеккә истә кала, бер күрешеп очрашу. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачы. Исәнмесез вәгаләйкүм, вәгаләйкүм әссәлам, рәхмәт җыелып килгәнсез, барчагызга күп сәлам. Баршагызга сәлам юллыйм, ничек килеп җиттегез, күңелгә рәхәт бирә сезнең нурлы йөзегез. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле Казан халкы. Исәнмесез вәгаләйкүм, вәгаләйкүм әссәлам, рәхмәт җыелып килгәнсез, балконнарга күп сәлам. Нишә утырасың да? Биючеләр булмагач нишләргә белмим алар. Ялмаеп сәлам бирә мондагы балаларга, хөрмәт белән баш ия әби һәм бабайларга. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачы. Исәнмесез вәгаләйкүм, вәгаләйкүм әссәлам, рәхмәт җыелып килгәнсез, барчагызга күп сәлам. Рәхмәт җыелып килгәнсез, барчагызга күп сәлам, барчагызга күп сәлам, барчагызга күп сәлам. Зур рәхмәт дуслар, яңа еллар белән барыгызда. Ничек настроениелар, әйбәт кенәме? Рәхмәт минеке дә, рәхмәт сораганыгыз өчен. Дуслар, нәрсә әйтәсе килә инде, менә безнең бик зур репетиция бара Салават абыйның юбилеена. 55 яшь тула бит инде Салават абыйга тиздән. Салават абый үзе хәтерли микән, юк микән, шуңа биредә булгач, мин аның бер әрләгәнен күрсәтеп китәсе килә әле. Мин бит инде укыдым аңарда, 4 ел интектем инде, беләсез. Шунда, ну мине бик ярата иде. Ул һәрвакыт әйтә, экзаменда карадым. Туфта. Арада дәнерсем бар. Син дә туфта дип. Шуңа күрә, дуслар, менә хәтерлисез микән, юк микән, берсендә без инде Казанны гөрләтеп, инде Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының ничәдер еллыгына багышланган Салават һәм аның шәкертләре дигән концерт оештырдык инде. Шунда инде Салават абый җырчылар гына түгел, Шәмси абый укыта бит, Шәмси Закир ул бүген дә чыгыш ясаячак. Шәмси абыйга безнең мастерстводан укытучы инде ул. Шәмси абыйга Салават абый әйтә: "Шәмси, давай бер шаташна да кызык бер нәрсә бренди скетч бар да берәрсе күрсәтергә кирәк ди. Чтоб бер ни ана теге миңа ошый Галия Баруга пародия ясаган игез бит ошага Галия Баруга пародия әйбәт әйберде инде. Хәтерегездә юк микән инде исегезгә төшерәм, кемнәр хәтерләми. Галия Бануга пародия бар шундый матур гына Монча ташы эстрада театрының, анда инде башта җырларга чыга Хәлил матур гына әйтеп инде, аннар Галия белән бергәләп җырлап җырлыйлар, аннан Исмагыйль атырга чыга да, минеке Галия Бану дип Хәлил инде ат дип инде костюмын җәеп җибәрә дә, костюмында күреп ала кисәсендә бер шешә аракы, әстәгә, синеке мәллә. Әйдә, минем дә башыма урта бит, утырыйк әле дип бергә сала башлыйлар. Галия Бану мискин борчыла башлый. Хәлил, эчмә инде, запойга китәсең бит, нишисең син дип. Ну, и в итоге нишләргә белмичә, Галия Бану үзе Исмагыйльның пистолетын алып, атылып үлә. Менә шушы сценканы дип әйтегене Салават абый рөхсәт итте, кушты инде безгә эшләргә.
Ну, матур гына, мен инде анда бик зур роль үтәдем. Анда Шәмсия Байшулык Исмагыйль ролен үтәде, укытучыбыз Рушан Шариф дигән Хәлил ролен үтәде, Галия Бану исемле бер кыз, исеме дә Галия Бану иде. Икенче курста укый ул вакытта хәтерлим. Ну, минем бик зур роль иде, дуслар, моны Салават абый үзе бирде. Bu Daniel ilk kızık rol, bana обязательно самый зур роль синде, аны матур эшләргә кирәк дип. Иң зур роль шунда теге Хәлилне уговаривать итә алмагач, Галия Бану пистолетны алып, башына терәгәч, бай шигәсенә. Минем роль иде Салават абый биргән матурга, мин матурга чыгып, наша иттереп, швабраны куеп, Галия Бану пистолетны шигәсенә терәгәч, мин наша иттереп, пуля тавышы чыгарам. Менә шунысында бар чыкмады, ул теге менә шулайрак, менә пуля тавышы чыгарам, и шуңардан соң инде Галия Бану үлә. Ну, Салават, Daniel, это самый важный роль. Мне обязательно, мне бик уйлап. Уйлама, это самый главный роль. Уйлап кара, бunda спектакль бара. Бunda Исмагыйль чыкты, атып өтөрдү. Хәлил ат dedi, араксы күрдү, талаш бара, исин чыгасы швабры белән. Бunda халык шок ката. Нәрсә чыкты микән бу дурак дип. Она все yazdı, раскрытие китә. Так что, пожалуйста, подвай итә күрмәде. Матурга бик ответственный роль ди. Минем ул вакытта менә хәзердә беренче тапкыр чыкмады, әзрәк теге хәзердә биеп күтәрелдем. Әзрәк степ белән шөгыльләнә торган вакытлар, аягымда степ ботинка иде шушы. Асты тимер булгач таеп китә. Хәзер спектакль әйбәт кенә башланып китте. Концерт башлана инде. Хәлил белән Галия Бану җырлады, Исмагыйль чыкты, атып үтерәм инде. Хәлил ат, аракысын күреп алдылар, эшә башладылар. Галия Бану переживать итә башлады. Матур гына все пистолетны алды, шигәсенә терәде. Мин вакытында чыгып киттем матур гына. Үзем каушыйм, моннан халык дигәннән Салават абый карап тора. Фарла мин әйтәм. Все, Галия Бану инде шигәсенә пистолет терәде. И мин шат баса дигән аяк тагын таеп китте. Анда әле алдара Ковролин вообще тавыш чыкмады. Галия Бану мискин кәйин басып тора. Тавыш юк һаман. Артка борылып карады, карый, швабра инде идәндә. Ну, теге җилдән үлгән төсле җыгылды инде. Хәзер тамашачы бер аңламады, бияктан Салават абый кытыра. Тупой, аңгыра, азнакай, дурага, фәлән, тигән. И беренче тапкыр дуслар әйме сәхнәдән чыгып китергә куркам. Хәзер нишләргә белмичә швабраны матур гына алдым да, Салават абый биякта торай карадым да, биякка чыгып киттем инде кирен генә. Ну, Салават абыйны калган студентларга Әрне, бу балада бернинди толык юк. Ни кәйме мин алар, ни җырлый белмәй, ни бии белмәй, ужас, тупой, тормоз, аңгыра. Ну, мин дә бит инде җигит кеше инде әзрәк көрәш белән дә шөгыльләнгән кыюлыгымны җыеп, килдем Салават абыйна. Салават абый әйтәм, гафу ит, мин әйтәм, гафу итегез инде. Yok, gitmeden күземә чыгып, сәхнәгә чыгып, швабрада төшерелмәш, йөрмәйм син монда дип. Ужас, это Белмим, тагын нәрсә әйтергә, соң чыгып, швабра койсын, шап чүреп, аны күтәреп, башын ip чыгып кына китергә бит. Все, бу тәрәй бер кирәк. Йөрмәдә монда дип. Әйтәм, Салават, ярар кытырма инде, мен әйтәм, нигә сез кытырасыз? Мин бит ярар инде, мен әйтәм, ана бит мин дә бик теләгән идем, әйбәт барып чыксын өчен дип. Ну, барып чыкмады, нишләтәсең? Ана Рубин футболистлар да бит, мен әйтәм, гол булсын дип тибәләр, штанга галәгән, нишләтәсең дип мине. Минем дә шулай килеп чыкты, сез акрас юкка инде, ярты сәгать акрас, булды тынычланыгыз. Нишләргә андый вакытта? Ну, килеп чыкмадым әйтәм, нишлимсең? Хотел, но не получилось. Нишләргәсең әйтәм. Соң андый вакытта, әне, ал кире швабраны. Тоттыр Шәмсигә пистолетны. Әйт, халык белән Галия Бануга осечка дип, ана киреләр җибәрде. Менә шундый зур рәхмәт. Сценический наглость дип әйтте инде алардан. Это называется сценический наглость. Нәрсәдер барып чыкмаса, аннан барып чыксын өчен. Сценический наглостька өйрәтте инде Салават абый. Ну, барыбер теге наглость булса, нинди курку бар инде һаман да. Халыктан да. Ну, ярар дуслар, инде икенче җырымны җырлар алдыннан тагын шул ук былтыргы программадан җырым хатыныма багышланган. Әле һаман да күбесе сорый теге концерттан соң киләләр дә кызлар, син өйләнмәгәнме, өйләнгәнме, фәләнме, тегәнме, фәләнме, или фәләнсез генә тегәнме дип шундый. Дөрес әйтәм дуслар, хәтерлисездер инде, мин үзем 4 хатын белән торам. Yok, әллә нәрсә ойламагыз инде, астагфирулла. 4 хатын инде ул минем кызым, Мәрьям, кызымның әнисе хатын, хатынның әнисе теща.
İtoşunun en iyisi Qartabi var ali. Qartabi 89 yaşlık. 90 yaş Allah berse mayda minna gayana begayinde. Şu 4 xatını min alarni matryoshkalarım deyim ali. Matryoshachkalarım. Ну теге бірсінен бірсі шыққан бит енді. Өзіңіз білесіз, шыр келе башласалар, кері жиып қоясы келе, Қартабинігіне қалдырып. Ну, кері жиылмай. Ол орасың бе, достылар, мына шыннан да гастроллардан қойтасың. Алдым енді 4 қатын, менің 5 қатын бит әлі. Менің бит әлі 3-ші матрешка қатын, тағын бір матрешка шығарды. Әлі кіші қызым бар, Дания, шаша 5 қатын дейді. Айтам бет, қатындар біле яшау бей қиын, бірден бір иратмен қайтасың отыға. Қартабы енді менің түнлерін еқламай, сұраулар беріп шығайынды. Мен аңатыға жауап, әлі ол ешітмей жүнне. Аны ешітмегені мен құтыра башлайым. Ну қазір нормал, қазір тігі мені құтыртмас үшін Қартабы. Ешітсе де ешітмесе де жауап берейін мүскін кайын тігі. Айтам, нендей концертта қойым, кімнер балды, тамашашылар, қолдар шаптылар мысың, неше қабыл еттілер мысың, фәлән мі, түген мі деп енді. Қазір енді сұраулар тігі мені оқыртмас үшін бір күні мұншадан шығып келе, әбей мен айтам, шай ішесің мі? Сені де жеңіл пар білән күйеу дейді. Қаршы келме, жаңа көре достылар, олдағы жырым, енді ұнытмышы жырлашам, çünkü артист үшін қиын енді былтырғы әйбіріне еске түсіріп жырларға. Нәрсе болса да қол шабырсыз деп ойлаймын. Милауша деген қызлар бар ма орада? Міне шу Милаушаларға и Милаушаның подружкаларына жырлайым. Жыр атала Милауша деп кеттік. Кашацияды бұтыра аласыз, сонда кашацияда тұрған жыр бұл. Мәхәбәтнің болмай олысы, мәхәбәтнің yoqтыр кішісі, яшны сұрап келмесі юхисі, қауыштып аққышлардай түзілі, Милаушәмә дейіп шиғыр языды, Синнің ішін киләді, Милаушәм деп салқын суға кереді, Сенің ішін яндым мен кейдім. Милаушәмә дейіп шиғыр языды, Синнің ішін киләді, Милаушәм деп салқын суға кереді, Senin işini yandım min кейдім. Barılap ışık eyde zəngər көкке, Bizning kebekler barıdır көкте, Жаннарыбыз қауышқаннар екен, Ömürlük yarım buluşu irken, Mилаушәмә deyip şiir yazdı, Senin işin kiylədi, Mилаушәм deyip salqını suğa girdi, Senin işini yandım men kiydim. Mилаушәмә deyip yazdı, Senin işini kiylədi, Mилаушәм deyip salqını suğa girdi, Senin işini yandım men kiydim. Милаушә deyip әткен исін қушқан, Балқыттыр янарымда иркен, Әттиен нейлерінің көңілін көріп, Гүрләп яшік шулай Милаушә, Милаушәмә deyip şiir yazdı, Senin işin kiylədi, Mилаушәм deyip salqını suğa girdi, Senin işini yandım men kiydim.
Milevşemme deyip şiir yazdım. Senin için kileri Milevşem deyip salkını soğuk girdim. Senin için yandım min giydim. Milevşem deyip salkını soğuk girdim. Senin için yandım min giydim. Senin için yandım min giydim. Danir Sabirov. Danir Sabirov. Doğarılma. Ha birgalab shirlaymiz asha o'ytabay. Ana nega qaytib ketamiz? Davay. Bir yetişip kelgach, bu tün kummeşi qaytmaydı. 3-chi yilga ko'lmak bo'lg'ach ishqinash Sadaf. Bu do'stlar o'zingiz bilasiz, men sahnaga chiqib tege tomoshachilar bilan shirlamasam ko'ngil bo'lmay, shunga ko'ra ayni talash bitsinlar-da. Ne bo'lolmaysiz? Opanda вообще o'rin yo'q, qo'ya berasan. Ha? Yo'q, просто ana shundan jiriga yaratol. Ersin esan sog'. Qara, ну бара бит бара, видимо, полноприводный. Birinchi rat aytingizlar, если что, проще mana bundan chiqib ketirgan deb, yami? Teginda tig'izroq bit biroz. Nega u одностороннийga kira? Yara do'stlar, mumkinmi endi zalda o'tni yondirga? Можно включить в зале свет? Nakringina. Oy. Birgalab endi do'stlar xatirlaysizmi ekan, yo'qmi ekan endi mening konsert programmasidan men jirlarga yaratam. Endi Ilhom Obi Shakirov repertuaridan Tatar xalq jiri kirfiklaring sening nega qora, ko'zkaylaring qora. Bo'lmag'ach. Albatta Ilhom Obini talab etmagiz mendan, men uni kirib shirlay olmayman. Ilhom Obi tishtirib kirfiklaring sening nega qora. Ilhom Obi nechikdir shirning butun teshigini kirib chiqa oldi. Biz olay bo'ldira olmaymiz bizga. Menda o o'rnlari yo'q. O o'rnlardan men pap degan fishka qistirdim. Shu papapapdan so'ng sizga mana bunday signal bergach, siz butunigiz hey deb qichqirgan eshitasiz. Okay? Allah aning abilarida bit okay degan bo'lar. Mana Radik Zinhar do'stim birinchi kupletni oshali so'zlarini ну papapapni repetiруем pakayda. Paparapap tugulapa hey deyirga teyish. Anladingizmi? Jırlagan yolunda bu so'zlarni ko'rasizmi? Ha? Davay, kirfiklaring sening nega qora, ko'zkaylaring qora bo'lmag'ach. Hey paparapap tatsa. Jırlagan yolni qabatlaysiz. Mana men jırlayman ekan, kirfiklaring sening nega qora, ko'zkaylaring qora bo'lmag'ach. Siz ona qora, kirfiklaring sening nega qora, ko'zkaylaring qora bo'lmag'ach, shuluq yo'lni qabatlaysiz. Angladingizmi? Yoningizga yonib turmag'iz. Mikrofonni berib, do'xis etdim, esnatib olirman. Shunday. Переживайтмагыз, rahatlanib, erkinlab. So'zlarni ko'rasizmi, самое главное? Ko'zliklaringizni kiyingizin qarayman, mana kirfiklaring senga qora, ko'zkaylaring qora. Z harfida bor anda ko'zkaylaring degan so'zda. Yo'q, tushirib qoldirganlar bor prosta. Prosta ko'z bilan ko'kayning ikki turli bir вообще. Perimda bo'ldi shulay bir bobo, kirfiklaring senga qora, ko'kaylaring qora bo'lmag'ach jirlab jiberdi. Jirning ma'nosi o'zgaradi. Shunga ko'ra xalq jirin bozorga yorammaydi. Anglaysizmi? Aytingizing bir narsa kulasizsiz siz, ha? Normallik kishi anglatam. Jirlagan yo'lni qabatlaysiz. Paparapapdan hey deyasiz, aytmi? Siz yoningizga cham, kimlar biladi bu shirni? Qo'lingizni ko'taringiz. Tak. Balkon ko'tarmasangiz-da bo'la, borib bilmayman. Kimlar yoningizga tushgan birgalab shirlarmiz, yami? O'zimning operatorda turib, поэтому сходу надо всё улавливать, yami? Сразу. Angladingizmi? Ey degan bo'lingizning, men kim bilan сөйләшәмсең? Всё, поехали. Поехали.
Birinchi. Ikkinchi kupletiga Shiralik ikkinchiga ko'chirasan, mi? Rahmat, brat. Папара-папап. Саша, после когда я вот народу покажу, потише сделаешь музыку, ладно? Спасибо. Пап-пап, папара-папап, пап, папара-папап, пап, папара-папап. Пап-пап, папара-папап, пап, папара-папап, пап, папара-папап. Kirpiklerin senin niga qora, ko'zgaylaring qora bo'lmag'ash. Yaş yerekkeniye otlar saldın yalqınında özün yanmağaç. Aytmadi, abi. Можно паузу, на паузу нажать. На паузу, сейчас мы пообщаемся. Видишь, человек не понял. Bizga o'qituvchi opay har vaqt aytay, объясняю для особо одаренных deb. Ismingiz nechik, opay? İldar. Ildar, очень приятно. Danir. Ildar opay, men de ayni shulayroq ikkiga o'qidim. Siz qaysi yoqlardan keldingiz? Büyüktağ'dan. Biyiktav, aytdan beri mana shuni biyikdan kela islarigiz. Shunday tigi. Parfyum aybat, Chanel, narsa. Ildar abi, men просто necha topar anglatdim. Kirpiklaring seniga qora, ko'zgaylaring qora bo'lmag'azida sho'liq yo'lni qabatlaysiz. Nega osqa chiqib ketasiz anda? Yaratan men. Ostaraktın yaratan. Ostanroq? Ha. Biyiktovda yashovchilar ostanroq yaratar indalar ayetiga. Jarar, поехали дальше. Браво, Ильдар abi. Biyiktav. Yalqının Özün yanmağaç. Молодец. Пап, пап, папара, пап, 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 папара, пап, 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 папара, пап, пап. Пап, пап, второй куплет. Пап, пап, папара, пап. Итак, второй куплет. Кабляжируй. Папара, пап, пап. Tup-tup itip baskan turratının Dıyakları yaşın ut diken i. Düşmesinler yüzün matur yarga Ben geçirmi tırgan yarga Sen тоже Biyiktovdan malla? Öden Moskvadan? Tupu Tupoy tugul, bek umный, просто siz. Moskvalar alar bek umный, просто alar tupoy bo'lib qilanalar. Ismingiz nechik bo'la? Damir Дамир, очень приятно. Alqishlar, Moskovskiy Дамир abi. Поехали дальше. Ko'zing matur yarga. Молодец, shunday matur jırlaysan. Ko'zing matur yarga. Mengile geçirmi tırgan yarga Ay, bütün insan qiladi seni. Papara pap 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 papara pap pap. Pap pap balkon patlayışayımsa pap pap paysızlar. Pap pap papara pap pap. Ayda qarrimin amın suğuna bilgen kebik minin uyumuna. Rahmet. Rahmetinga rahmet. Jırlaybiz. Kim dilemisigen yarı bil. Ömürlükке birge bulunu. Kim dilemisigen yarı bilen. Ömürlükke birge bulunu. Malay tavuş прям баскып отдыхай. Тұрыңыз әлі, көрсеңдер сізді. Бүтін ісі бейт оп тұрый. Кім шулай матур жырлады мекені? Исімігіз нешек бұла? Benim isim işitken yoktur Ferdus. Ferdus isim. Ferdus abi sizin alkışlar. Bravo Ferdus abi, rahmet. Mına яңа yıldan bütünsi kutlayın. Kirpiklerin senin niga qora, ko'zgaylaring qora bo'l. Bütün sal bilan iyi. Yaş yürekka niga o'tlar soldim, yolqinimda o'zim yonmag'ash. Kaçay kaçay qoza, yolqinimda o'zim yonmag'ash. Pap pap papara pap 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 papara pap 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 papara pap pap. Pap pap papara pap 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 papara pap 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 papara pap pap. Zo'r rahmat, молодцы, o'zingizga alqishlar. Yangi yillar bilan hali tag'in ko'rishirmiz. Danir Sabirov. Shavit Shokirov. Danir Sabirov. Bu siz Danir jırlaganda tuda suda yürgen apamı? Да, правила дорожного движения отсутствует.
Allah'a cemaat min gümen mene yaşların şulay kılanlarına mene ak günler şuna günler şemre bulay tip büyükleri mi? Noin tozu bulduran beydi. Смертельный номер. Pek güzel rahmet dostlar. Dalar köpek buldurup bulmayı. Allah'a şükür. Talantlı yaşlar. Mene Ustazımız salavat deyip bir көп mərtəbələr tilgə aldılar. Әммə də lakin sahne артында özlərinin şagirdləri üçün, şagirdləri ne için aytam, алар bir ögüne түгел, алар bir nişe. Алар için dulqınlanıp da, şatlanıp da cemaat turuşu bir şahıs var. Ol indi talantlı yumor ustası. Bizдің indi karifilarımız deyip aytsak da orunlu bulur. Tataristan'ın халық artisti Şamsi Zakir. Selam bize. Selam. Salam. Mana alay bulay. Divanda yotkan yerden turguzup çıkardılar. Çıkıp көрініп bulsa da ketersen indi. Mana keldim abi. Жығылмасайым әрі деп тайғап шықтым. Sen көрінерге gene çıktın mı? Көрініп кіне кетем. Неше минут basıp durasın? Номер 4 saat. Latlı. Şamsi Zakir. Sağlar mısınız? İşen sağ bolağız. Яңа yıllar mübarek olsun. Яңа yıl degenden bu yıldan öce gece yılı. Hey tapkanlar hemen. Gece mal tügül, başa tuğan tügül. Gavga deyizdi şoy bit. Gece deyip kimde attılar? Polisey, militsey, gayıştık. Gece bula. İng naşar miskin batay gece. Gece katlanıp kurşu taşlayarga kızlar jarına varıp kayta tırganıyık. Gece, key, imileri belekey. Bir ıstakan sütün birmey, ey şu kangan destekey deyip zırlap zırıydılar. Çünkü geceni bizden şurada Stalin sıyırı deyip atıyorlar ya. Sıyırı asırı almayan kişi miskin gece asırı tırganı ya. Mana şu hayvan kadir yıl hocasıydı. Mana bütün bizde gecelene, ana bir kirikisini de geceliler. Gecelene, bala kirilense de gecelene. Şuna göre Allah'a tapşırgan edin. Nas sarı gaybat. Sarık, min her vakit münşe taşının azağında seni tırganayım. 1 minut gülü, 327 gram ısvici veren edin alıştıralayım. Mana şundan bugün şutla batırasınız. Neşe minut gülü gana kızını yazıp barığız. Şunu tapkırı 327 gram, gelip şığa bir kutu sarık. Filarmoniden ıstırabap kaydıp gitesiz fayda turaşak cuk astında. Sarıklar. Bası buldu indi kırış söz Jamal'ı begebet karşıladık. Gali yapağız bilen ikev. Jattık. 12 tulga şimdi Putin maptağandan sonra. Şotu Putin'in giza qarğanı yerine qartayıp gitken. Şundan eme yatka şimdi televizor qarab etken bulabız. Meytem kurşular haman şovgır. Meytem men karavatda sikirgalim. Sen meytem ıngırış qala. Nerse geldi bu? Sen meytem kurşular uylasın. Bu qartlarılar haman mataşalar iken arı deyip. Hey tutundım indi. Ben sikirgalim. Gali yapağı sıngırış qalay. Şulay jıqqa ketkenmiz, televizor işlep qalgan. Erten turdım endi men gadetde erten tege sulu butqa sarşırga yaratam endi. Шығып үстелден отырдым. Gali apam şalt etip buштелинге getirip koydu. Şalt etip qaşık tutturdu. Mene dey, şuşu qaşık bilen telinkeni sıkıldatıp otur endi dey. Көршілер oylasınlar, көршілер butqaşı birinci yanvarda. Mana. Kaya varıp jetti dünya. Qartaysan toluk жоқ. Әлі ол, енді бір 8-қа кіріп кеткеш, біздің Нижникамскіда болған хал, біздің еш шағында, қазір олай бір кемеді, іші алдында карт ойнап отыру бар ебет енді. Елілер жиыла, іштен қайтқаш, жайса жал күнні кеш білән шығалар, шалт, давай, кімді алты, сенді алты ма, шық, ойнаш отыра, бір уақыт, екінші этаждан, bir xатын sinap qışqıra başlayın. Bir yere ikinci tügülerin asıl qara. O ikinci etajda xатын bala tabam ekan alladı. İkinci birse tak kozur. İşte bala tapsın. Bala tabar hazırlanagan hali oldu deyip. Mana şuna ko'ra jamaat mazaklar ko'p. Hozir endi bir yarım saat juqlab olsangiz da bular bizning avulda bo'lgan bir voqeani so'ylab ketam. Chunki butun yo'q barayver mana so'g'ish boshlanib bir chupkilay birdan boshlana. Mana Ukrainaning ostiska kelib yotay, mana o'zag'ani yo'li bitar. Oila tarqalov. Mana irshanish kuni durust qo'yma orqasida er bilan xotin ayrilishib oila bitarga mumkin.
Ана шул біз хәл біздің ауылда бет бір алкаш хайри арқасында ярты ауыл таралды бет малай. Нәрсе келіп шығады екен алкаш хайри бір жерде эшләп эшләргә эш юк. Ниса белән икесе генә яталар, балалары жоқ, алкаштан инде бала тусын инде. Иртән утырада инде баш авырта, ашказаны сорый, ул бит хайван акча икәнен белмәй. Һәр көнне сорый, сал дип тора. Шәп бит тукта мин кибет җанына әйләнеп кайтыйм әле, берәр шырамасмы дип. Кибет җанына килсә, җәй уртасы кибет каршында шықырдап тұрған 500 тәңкә ята. Хайринең мискиннең 50-лек күрмәгәненә бер 2 ай. Монда 500 тәңкә. Бу шалт башта ягына китереп баса, тирә-ягына карый, бер кеше дә юк, әтә юк. Акчаны алып, эшләп карый. Ничава? Настоящий ошаган. Шуннан кибеткә кирип, байларча теге Татнифетнең зам генеральный директоры кайфа китереп, кибетче Сания инде басып тора. Сания! 1 литр Чистопольскийда жарый дип әйтте дә. Шуннан Сания инде мискин өмірдә акча белән килгән юк, дәфтәргә язып кына бирә бөтен авылга. Коммунизм авылларда. Сезнең авылга барганыгыз юкмы? Казанда яшәмәгез, авылга китегез. Авылда кибеткә барасың, әйберләрегезне язсың, дәфтәргә язып куялар. Хайрны сәбәй 3000 тәңкә бирәсе бар. Кайттан киттең. Хайри да шулай, гел дәфтәрдә. Хатыны Нисаныкы, Хайринеке, гел дәфтәргә монда шыкырдап торган 500-лек. Шыкырдап торган 500-лек Саняның мискин. Утка куеп та карый, ялган түгел, ялгандыр, булмас. Синдә гомердә акча алмас, тишләп та карый, 500-лек. Нишләп торган? 1 литрны алып, 2 кесәсенә тыгып, хәдәриме 2 конфетны 2 кесәсенә тыгып, Хайри кибет каршына чыгып баса, теге татар миллионеры Канар утравында ял иткәндә күрәк күз алдыга китерәсезме? Бу кешене киереп, мин кем димә, диңгез буенда, Атлантик океан кырыенда басып торганын. Хайр яннан да шабрак. Кесәгә 2 ярды. Шуннан башына ча, әгәр дә озаграк басып торсам, бу шешәләр мамит бушаячак, аның сыманнар авыл тулы. Момыштым гына шишмә буена китә. Аның яраткан, туганнан бирле суын эчә торган шишмәсе бар. Хәзер ул шишмәдән берәүдә шишмә су алмый, чөнки һәр кешенең өендә шишмә. Бу инде кышыткан баскан, әрекмән баскан, шылтыр агып утыра, кырыенда таллар. Талга үзе әйләп куйган теге алюмин кружка кылдыга китереп, алюмин шәм чилеп беткән име кружканы алып, ширамга сызылып ятып, яртыларын чыгарып куеп, 2 конфетын чыгарып куеп, яблоко дигән карамельләр име. Шуннан аракыны теге алюмин кружкага салып, эчеп, карамель кабып, тәмләп Зады тәмбелекле. Бер нинди 5 йолдызлы отельнең ресторанында да ашый алмыйсыз. Ул гениальный. Шуннан салкын шишмә су агызып, такусит итеп, иң зур миллиардерлар, Рокфеллерлар, Фордлар да күрмәгән рәхәтлекне чигеп, кышлар тавышын тыңлап, шишмә тавышына рәхәтлән чигеп, Хайри ята. Шулай ята торгач, бер вакыт кояшка күтәрелеп караса, кояш инде урман артына кирип китә башлаган. Вакыт җиткән, кайтырга кирәк дип Хайри кайда үрмәләп, кайда турлап, ничек кирәк ала, өенә кайтып керә. Гадәттәгечә гаттавай, бөтен җире кайф, әйбәт, авызрык. Менә Ниса уклау белән каршылый инде гадәттәгечә. Син хайван, көнле буе кая җирдең, бер нәрсә эшләмичә, бар кайда кем беләштең, шуның белән кун дип сыртына берне куна. Нишәсең, Хайри өчен ул жаңалык түгел. Ул инде шасты була торган хәл бәхетле көннәрендә. Шуннан ул бакчага гына чыга күрә, күршедә генә Сәрбизҗан әбинең име мунчасы тора. Башка ой килә, баш эшли. Бүген Сәрбизҗан әбинең Казаннан Гөлфия исемле кызы кайтты. Ире сулыш бик кабахат кеше, шуннан качып кайткан диләр. Мунча яктылар инде бар бүген, мунча жылы кирип биткәннәдер, мин кирип җонып чыгыйм. Шунда җыкларым дип кирип китә, мунчага әйбәтләп шишенә, әйбәтләп шишенә элеп куя бөтен нәрсәсен име, ялт итеп ялдына. Мунча эченә керә, мунча кызган, шытырдап тора инде. Мунчага керә, хәзер име ләүкәс тирән утыра, зирәк тирлим әле дип шунда эреп җыкка китә. Гөлфия Казаннан кайткан, шуннан да ире яңа гына төрмәдән кайткан бер бандит, бер 13 ширин долларын дөресен әйткәндә име, кайткан әнисенә ярдәм ит. Көн узып та киткән, мунча кирелмәгән, мунчаны иртән шытырдатып кайын уты белән ягылган. Көн узып киткән, иңгер-меңгер төшкән, иңгер-меңгердә бер ничек мунчага барасың инде. Бу
көршісі ахираты яшташы Әминаны мұншаға шақырға кірі. Әмина енді ризалаша, чүнки Әминаның кері мамалышта вөлністі ята ширләп, оғлақ шағы, малайлар білән ұрамда ойнап жүрей, ені бекли де Гүлфия емі бір ярты қызылды алып, мұншаға кіріп кетелер. Алардың мұна бұл шеберліктерін көрсек, мұна көз алдыға кетіріз 30-35 яшілік, тулып пішкен, индіргіріп жеткен қайын зиләгі сымақ біле. Көргеніңіз бар қайын зиләгінің ірісі, яңғырлы жылы пішкен. Шонты екі қатын шешініп ташлылар, мұнша алдында емі шәрәп ішіп, bütün bulgan жігітлеріне, ирлеріне шәйініп, рәхәтленіп, ләззәтленіп ұтыралар. Әу вақытта бір автобуста Мамадыштан қайтып түшә, Гүлфияның тегі ұсвылыш бандиты, һәм бүлністен шыққан Әминаның ғамирі. Бандит қайтып кірайынды топтыр әбісі, әбәкәй Сәрбі Жамал емі тегінде қыз шығуға дейбіз, үстел әзірләп, шәй әзірләп жүрей, қаяғыл дейм, ауыз қиығын дейм, Әйін қалтырап, мұншаға кеткен еш олды. Мұншаға кетті ме? Сияркасы біле мұншаға кірерге қайтты ма? Ұқтырам хайуанны деп. Бұл бандит мұншаға табашып кете. Ғамер еме, келе ебеклі, ұранға шықса малай жүрек олып, әнен қоя, әне Гүлфия апа біле мұншаға кетті де малай айта. Ашқышын өзі біле алды, бәрі ашқышыны бәрі алды. Бұл енді әлілер бар, ойламышы, Ғамер да мұншаға кете. Әтіге Гүлфия білен Әмина кәйімі қызышып жетішкәж, енді матырлашқаж Гүлфия айта ярар, Әмина сен жал етатыр. Мен мұншаға кіріп сібіркіп, шырып шығим әлі деп, матур еттіріп тәгі мұна güzel бір қияфәтлер кетіріп, мұнша ешігін ашып кірә, қайнар суыны тұтырып шөміш бұлала, һәм мұнша ташына шыжлатып себеп жібәрі бұла, ләукәдән емі ғұмыр қырынмаған алқаш хайри ақыр бұяна. Гүлфияның мүскіннің емі шәрәйірлер көргені бей көп. Номындыйны қараңғы мұншада бірінші көруі жын бар деп мүскін шабайтып отыра, қолтырап тек отыра, тегіне хайри қарап отыра. Әбу арада Сәрбі Жамал әбі кеу қайтып түшкеннен сыңдыр қолтырап түшіп, құлдары қолтырай, аяқтары қолтырай, күршідеген аяшәуші участковой Харисқа кіріп кете. Харис яңағына емі Мамадыштан қайтқан глава зурлап, милицияның полицияға әуірлігі хүрметіне шәп банкет жасаған Харис ләх істірек участковой. Диванда шәп шәрә қапқара азым болақы трусиктан ғана ятабау. Сәрбі Жамалта келіп кіре Харис туғарым, қойтты биттігінің хайуаны көбі қайтты, қарса қайтты. Гүлфияның бандит еді түрмәден қайтты, мұншаға кетті, өтіре суя құтқар. Харис айнай. Çünkü Gülfiya Haris'nin yaşakta yaratıp жүрген, öyle olmagan kızı. Қайтты mı? Mene vakit yetti. Men onu utirem deyip koyanlar özünün gümür atmagan pistoletini izlap da ayaklarına 44. razmer 2 galoşluğuna elektirip, kara trusikların zilfirdetip, Gülfiyalar uncasına taba kete. Şu vakitte Kirekbet bibliotekada işlevşi Haris'nin xotini Rizide qapqadan kelip kire. Kelip kirede Haris'nin trusiklar jilfirdetip Gülfiyalar munşasına da barganın beren qarasından köre de hayvan tek şu sıvırkıdan köngülü düşmedi deyip tiginin ortamdan kete. Olara daimi tigi bandit kelip jite munşağa şol deyip tortuğu bile kilesini bile işi açılıp şağa bandit kelip kirse munşay aldına oradan tuma şərə şit xatın basıb tıratırında. Mənə ne hikməttir cəməqət? Nindigine bandit bulsa da yudruqlar tügünün gibi öyle gürzi kadar şelpireyip çöler. Şulay basıb tırğanda mının artından Əminənin iri Ғамир kelip kire. Hem özünün şəp şərə xatınının nindidir sit ir qarşında basıb tırğanın kuru onu şırayından шығара, sıvırkı bilədir, min бұл niska kitkəş külə kitəsini deyip, munşanın işigen qayırıb alıp, bərən qarasın argıta, ulara bollu mu yemi Gülfiya, şırs qısqırıb, ötürələr, munşada jin var deyip, anadan tumaşara, o jügürüp çığa da, indi munşağa kelip jetkəş, Uşaskavoy Haris'nin qışağına sikirə. Haris miskemimi, Oradan tuvaşere
Kop kaynar Gülfiyani ko'targach, pistoleti qo'ldan silkiydi. Endi buni ishlatirgan ekan deb ortına burilib qarasa, xotini rezina bosib tura. Ana shundan ketdi endi hallar jamag'at. Shu hallarni borsin daymi. Lapas pishmag'anda Nisa qarab tura. Onan tumash imi Xayrining ikki shara xotin orasida bosib turganin. Xashtirishdi Nisayda. Üç xotinin buldurilmagan boshi bilan 2 yosh xotin bilan muncha kirib jotgan bit. Yarı yerleri qaytdi. Elektirdiler hayvanını deydi. Mine şundan endi demag'at narsa bo'ldi degan şuluq kunni Reziday birlarin jiydi da Mamaduşqa ketdi. Haris razi Qozonga o'q ketdi. Hozir mana qalblarga borsangiz 5-shikalar ertaga Haris ministerstvoni o'tirniq dilda zam bo'lib o'tira. Bunday ko'tardilar shu shaharlardan so'ng. Endi Amir bilan Amina bir tuzib bütün ömürlerin bo'lib inege kadar bo'ldilar, ayrılıştılar. Amina malayını ertib Anisiyaga qaytib ketdi. Amir ketdi Uralga, abilari jonam aytib, şaxtılar işte bir morjaga aylanan men sen hayvan bilan turgancha deb. Shundan ematagi Gülfiyani bekindi Harisdan ko'tarib oldi bandit. Ko'tarib qaytqani mening tegi tarazadan Sarvi Jamal abi ko'rdi da. Tek yuturgan ekan deb ime qo'ltirab yig'lab jon berdi. Ikkinchi kunda Sarvi Jamal abini bandit bilan Gülfiya motorlab ko'mdilar. Ishini uzdirgandan so'ng tarazaga orqali taqtalar qodoqlab Qozonga qaytib ketdilar. Mana shulay aytib, endi Nisa shu kunni u tikirib ta bermadi ol Xayriga. Qaytdi da ketdi Nisiyana. Sabayag'ini taba. Mana shulay aytib jamag'at jortavol taraldı. Xayri bir o'zi qoldi oldi. Mana 500 tankasin kimdir chirib qoldirgan ama. Shu 500 tanka orqasida yortavol deb qashiqdi. Rahmat. Tataristonning xalq artisti Shamsi Zakir. Shamsi Zakir